Kasengkasi Student Union Mau Area Unit hapok kejinglang musamla aibor lang dengan sekretari menta kesengi kila lej ban ajing tho aus em ke himan noston habai dei bat kejing sedang ban kharoi kejing seni hapok ke yau mau long bahadin ba kaseng kala yo kejing ujor ni babon balang kaseng kelas ngawi ha ban le ban khangla di kejing seni wa kathan namar hakate ke yo ki bayaj bayang kila sedang ban siir min sim namar balabun setang kinong de bat nong di kiat kaseng kalau orang pada lelai kan ailat pakai yom mau kan kelalong kum ka ketem di jing sniu kadau hi ka ba penong ni ba min lai ya kundu ya usim din bangi kum kaseng ya layo ya kejing ujor bai pa nung suyo jong kadong ka phai mo ai bala jilai palat kinong di ba nong di kiat pathang ha ka yom mo ai kuta mentak sin na kaleng jong kaseng nilai ban bu jing tho Syaka office jong sim nong stoin ban le ai ha ka ba yai bat kane kamat nang malai nang kano ka jingje ka pas musi adin habut bat habang ni layo ban yakren bat musim nang kaleng jong musim ro ula ai ka jingkula baun simcha ha ka ba yai bat kane kamat kum ka seng hi ka baju bai jukmi ka bha kanet jong kanong thai mindat ka jing sangkhya siapa pala ba nilap ni siam baka yo mo ka kala long kum kawai ke jaka kabat kan kharoi ya ke jing sniu suki pasuki nang ne sakmat te nakalen jokaseng ni nyimkwa ba kane ka yo jungi kan kala long ke jaka kaba kan warra ka jing sosi hakaba pen ting pen sir bat kanam warra kata kajing songsngai thantam yaki kenthai yaki khunlung ki khna bat ki khna school ki ba yai lungba bat ki ba lek bawan lungba kane kayo ke nalor ba kayo kadang rip ke nyimpo pat ba kajing je ka pasosi kan sa wan hadin habut khantam kan sa wan kajing je ka pasosi kajing ya breu kajing ya shop breu kajing ya mensau bat kan wara kajing ya sosi ha kane kayo te hakabadai hakabayadai bat kane ka benta ni na kane ka seng ni nyimkwa dalalai ba kayo moy kan kelalong kajaka kaba di ikiat pathar kaba di ikiat pathar kabawan ra ya kajing bam song sup song singai ha kane kayo